Ljudi, ko sam? Bera Detlić. 3 mala detlića. Ovo je priča o 3 mala detlića. Kuckalu, Iverici i Ujka Peri. Kuckalo je živo drveto od slame, što se retko viđa. Iveričina kuća je napravljena od drveta. To za drvo ništa nije čudno. Ujka Perina kuća je napravljena od neuništivih cigala. A evo ga i Vuk, koji je zao i gladan. I uvek u potrazi za pitom od detlića. Da, baš što tražim. Pitu od detlića. I nabavit ću jednu. Sada ću vam pokazati kako sa stilom uzimam pitu. Vuk! Ubica Vuk! Ubica Vuk! Otvari, detliću, u ime svojih pluća. Duvaću, puhaću i oduvaću ti kuću. Nikad nećeš uspeti. Ma jel? E pa vidjet ćeš. Vi ste u pogrešnom crtaču. Gubite se. Nijedan detlić nije pametniji od Vuka. Telegram za kuckala detlića. Telegram. Sada je vreme za onu glupu stvar. Vuk! Vuk! Ubica Vuk! Otvori vrata! Iverice, otvori vrata! Detliću, otvaraj! Pusti me ili ću duhati, puhati i oduvat ću ti kuću. Nikad nećeš uspeti! Pokazat ću vam. Tutan prasići, ovo je crtani o detlićima. Ko je? Deda Mraz. Hihi. O, divota! Deda Mraz je ovde! Hajde, deda! Uskoči u dimnjak! Evo stižem. Opet je vreme za onu glupu stvar. Vuk! Vuk! Ujka Pero, otvori vrata! Ubica Vuk! Poješće nas! Bez brige! Ja ću se pobrinuti za njega! Otvori, detliću, u ime svojih pluća. Duvaću, puhaću i Nikad nećeš uspeti! Ja sam uskršnji zeka. Ko je? Uskršnji zeka. Donio sam vam uskršnje jaje. O, hvala! Evo i tebi jedan poklon! Nek sam proklet. Sada je vreme za onu glupu stvar. Detliću, sad se pripremi.
Ivico, Da, želim pitu sa deklićima. hoćeš pitu? Pa što ne reče? Navali!